دوستان عزیز اکنون من میخواستم کمی درباره این پهلوانان برای شما معلومات دهم. رسولوف عمر پهلوان است که جمهوری تاجیکستان را معرفی میکند و رقیبی او باشد از روسیه از شادمان رضایف. حالا ببینید در اینجا پهلوان تاجیک بسیار عمل نیک را برای باقی کردن رقیب است و هیچ قرار نهایی خود را برای یک وزاری فقط با دستاورد است. رقیبی او قبلا تا سال 2019 در از جانب جمهوری تاجیکستان رضایف شادمان برآمد میکرد. 2017 در جام آسیا مقام اول یعنی برنده جام آسیا بود و 2019 در آسیا هم در مقام دوم قرار داشت. در چنچکی ازبکستان در مسابقات جام آسیا شرکت ورزیده بود. یک مرتبه مؤلف جام آسیا است و یک مرتبه دیگر در مقام دوم است. 2017 2019 همین پهلوانی که حالا کیمانوی کبوت با بر کرده بود این شادمان رضایف بود. با یک وزر این پهلوان روس با وزیر با دستاورده عمر رسولوف این پهلوان روس رو به باک دارد و کوشش دارد. ببینید جهدی یک پرتافت زیبا ولی افسوس این پرتافت وزر نبود به خاطر که اگر بگیم که قسمت پشت با زمین آمد از این خاطر هیچ حساب کرده نمی شود. خب دوباره به هر حال در اینجا نظریف از کمیته تدارکات طلب میکند که این پرتوف رو دوباره پیشکش همگان گردانند که در اصل بود یا نه. اما تا جایی که من از اینجا دیدم در این پرتوف هیچ امتیاز دیده نمیشد. به هر حال تکرارا این پرتوف رو میبینیم. ببینید دست از بیرون است، به این خاطر باید یک کتف زیری شکم باشد و از این خاطر حالا تصدیق نمیشد. حالتی تکرار رو پیوسته برای ما نشان دادن و اکنون هجوم های نوبتی این پهلوان تاجیک تبار روس که عمر رسولوف است شادمان رضایف است در اینجا برای به دست آوردن امتیاز نوبتی و نظریف اشاره دارد که آنها در مرکز میدان مبارزه برند. خب دوستان عزیز پهلوانان دیگر کشورها همچنین چون از وزنه‌برداران گفتیم در اینجا یکی از وزنه‌برداران نامی هم خیرالدین رضایف حضور دارد به خاطر مخلصی از شادمان رضایف و نبرد. ببینید رضایف خیلی کوشش دارد این نبرد اصولی او چه مطر را بخواهد به کار برد در اینجا موفق نشد. دوباره خود زیری پرتافت رقیب موند و وزری فکر میکنم این باخت پهلوان روس است. در اینجا عمر رضایف عمر رسولوف بسیار خوب کوشش کرد، عکس العمل را به کار برد و شادمان رضایف اشتباه کرد. حالا به هر حال تصدیق نشده است وزری و تکرارا حالتی را ببینیم. ببینید پهلوان روس عمل را انجام داد و خود افتید. اگر در حالت تصدیق شدن این وزری پس عمر رسولوف با قسمت های منبعد می رود. حالت تکرار را میبینید. اینجا اشتباهی بزرگ از جانب خود رضایف شادمان بود. شادمان رضایف اشتباه کرد. هیئت داورانی را میبینند و قرار نهایی خود را خواهند برآورد. نه میگن گشتن است. اکثرا مخلصان هم اعتراض دارند که پرتافت وزری بود ولی داور مرکز مهم اینجا قرار داور مرکز است و نبرد ادامه دارد. دوستان عزیز شدای اول رو برای پهلوان ما نشان دادند و در حالت تکرار باز این شدا میتواند که با فرین اکنون این نیپون است. این نیپون است که 100% نظریفین سوریکامی هشو میگوید فقط با پشت پرتافتند. بار دیگر اکنون برای باز که بسیار هم امتیاز بلند دارد برای پهلوان روس. خب قرار نهایی نبرآمده است. هرچند طریق دست نشان داد تابلو 1-0 نشان داده ایستاده است. حالا رسما در حالت اما هر دو تخته پشت زمین بود. حالا ببینید نه وزره اینجا فکر میکنم نه ایپو نبود. شاید قراره نظریف درباره این وزر نشان دادن برای ایپو نشان دادن با وزر تبدیل یا ولی هیچ
امتیازی ندادند. اکنون گشتین ادامه می‌یابد با یک وزر پهلوان پیراهن سفید پوشیده جمهوری تاجیکستان. حالا گشتین ادامه می‌یابد. ببینید گشتای برگشته در اینجا عمر رسولوف می‌خواهد که سرف گیرد و باز خود یک مرتبه دیگر بسیار شکلی نادرست پهلوانی ما عمر رسولوف اینجا میتوانست که حتی برای رقیبان یک حالت ناخوش آورد. حالا به هر حال باز دوباره رفر مرکز تقاضا دارد که این پرتافت رو ببینند چی بود. یک نبرد بسیار بحث انگیز میان این دو پهلوان در وزن تا 81 کیلو پیشکش کردید. بسیار خطرناک جو میتوانم برای عمر رسولوف حالت خانسا که ما که طریق سر دفاع کردن به نظر گرفته شد. اگر او رو رفران یا هیئت کمیسیا به نظر گیرد پس گشتین می شود. اونها خطاب دارند که گشتین ادامه یابد. خب وقت سپری می شود. هنوز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. حدود 30 ثانیه دیگر و نبرد پهلوانان ادامه دارد. شادمان رضایف کوشش میکند که در چند ثانیه آخر امتیازهای نوبتی را به دست دارد و گشتای برگشته هجوم دارد. یک وزر دیگر. بله وزر و همین طریق دو وزر به ایپون مبادل میگردد و عمر رسولوف پهلوانی ما به دوره های منبعد میرود و شادمان رضایی باشد در رقابت های تسلابش کشتی خواهد گرفت. اکنون دوستان عزیز جفت نوبتی رو وارد شویش رو ما ببینیم. خسرو علموف پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوانی که جایزه دار مسابقات مختلف جمهوری تاجیکستان و همچنین جایزه دار مسابقه های بین المللی در گشتن سامبو محسوب شود. یک تک سفید به بر کرده است. تحت رهبری شوقلوف مشق ورزی میکند. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده از شهر وحدت جمهوری تاجیکستان محسوب میشود. برای مقابل او شریپوف است. توجیبک نبردی این پهلوان ما حالا میان این دو پهلوان شروع گردید. ببینید علموف در اینجا برای پیدا کردن امتیاز هجوم دارد و رقیب از او خود را کنار میبرد. درباره علموف همین را گفتنی هستیم که پهلوان پیراهن سفید پوشیده در گشتین های ملی تاجیکی هم گشتین میگیرد. در وزن تا 73 کیلو قبلا گشتین میگرفت. حالا عوضی وزن کرده است در وزن تا 81 کیلو. یک وزر را برای پهلوان خسرو علموف نشان دادن. حالا در حالت زمین نگاه داشتن خسرو علموف توجیبک شریپوف پهلوانی رقیب یک تک کبودی خود را میخواست که نگاه دارد و یک وزر این پهلوان پیراهن سفید پوشیده خسرو علموف را پیش میبرد. اصلا سلاله پهلوانی علموف ها در ناحیه درواز از همین منطقه شروع گردیده است و در جمهوری تاجیکستان شهر وحدت بسیار گشتین های خوبی سلاله علموف ها را دید. برادر او سامان است. سامان علموف نیست در گشتین های ملی تاجیکی گشتینگیری نبرد میبرد و همیشه کوشش برای پیروزی هم دارند.
اینجا خسرو معلمов حالا کوشش دارد با یک وزر پیش می رود. هفته قبل بود فکر میکنم در یک مسابقات دیگر برادری و سامان علمов با دست آورده بود، جایزه دار گشته بود. خسرو علمов حالا جهد دارد برای با دست آوردن امتیاز نوبتی. ببینید دوباره بله پان است آشیمتا. خسرو علمов را این نوبت پیروز گردانید. پیش از مهلت این پهلوان یک تک پوشیده سفید با قسمت های منبعه می رود. عمر رسولوف رقیب منبعه خسرو علمов خواهد بود. حالت تکرار رو میبینیم. در اینجا خسرو علمов چگونه موفق گردید، بسیار خوب کار میکرد. اکنون دوستانی عزیز رفته نبردها شروع شوقشان زیاد میگردد. اینجا مخلصان یکی از مربیان خیلی هم موفق که برای تیار کردن ورزشکاران حضور داشت قرار داد. خب اکنون پیراهن سفید به بر کرده است. این پهلوان تازه قهرمان آسیا در گشتن سامبو همروز رجبوف و بر مقابل این سعید مختار رسولوف همین پهلوانی که در مسابقه های بین المللی گشتن جدا میان نوجوانان برآمد کرده است، مخصوصا در جمهوری قزاقستان بارها با گرفتن مدال ها مشرف گردیده است. دو پهلوانی که یک مکتب گشتن ملی تاجیکی و گشتن جدا سامبو را آموخته است و دیگر پهلوانی است که در گشتن جدا از اول آمده است. سعید مختار رسولوف پهلوان است که در گشتن جدا سال 2016 17 عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست گرفته بود در وزن تا 73 کیلو. اکثرا این پهلوانان هستند که از این وزن های سبکتر هنرنمایی میکردند و حالا ببینید اکنون وزن ها بالاتر رفتند، در وزن تا 81 کیلو هنرنمایی میکنند. اکنون کمیکات های پهلوانان شروع شد یا به قول دیگر دست و گریبان یکدیگر داشتند و امروز رجبوف که در گشتین های ملی تاجیکی آخران مراتب در جشن های ملی کشور در رشته گشتن ملی برآمد کرده است و تو قسمت های حتی نیمانی های رسیده است. این پهلوان آخران مراتب درخشش در جمهوری ازبکستان بود. امروز رجبوف در چمپیونات آسیا مؤلف مدال طلا گشته بود. خب گشتن نگرفتن سعید مختار رسولوف اینجا مجبور کرد شاهده قلندر و که تو اولین شده را با سعید مختار رسولوف نشان دهد. سعید مختار رسولوف پهلوانی بسیار هم خوب است. در گشتن جدا این پهلوان یک تک کبود پوشیده برها با پرتاب تو جالبش میان مخلصان نام برآورده است. اما سرکشی از چنگال رقیب شاید دست لد برداشته باشد برای سعید مختار رسولوف. اگر سعید مختار رسولوف علت داشته باشد پس باید اینجا برای همگان ابراز کند. خب با دو شدای پهلوانی یک تک کبود پوشیده حالا قفا میماند. سعید مختار رسولوف باید گشتین گیرد خوبتر. امروز رجبوف علاکه احساس کرد که سعید مختار رسولوف بر مقابلی و گشتین گرفتن ضعیفتر است. از این خاطر بسیار هم جهد دارد که رقیب را گشته و برگشته از مرکز تحتمی به قیده دیگر برد. رسولوف طریق دست راست داشته است گریبان رقیب را، جهد دارد. اکنون برای جبران کردن دو شدایی که او را از نبرد رقیب کمی قفا مانده است. شایده قلندر و حالا دست نشان میدهد ایستد و بعدن گشتین ادامه یابد. یک طرف گشتین
амроз раҷабов шоҳида қаландаровро ҳам дубора водор кард ки аввалин шидоро барои ҳамроз раҷабов нишон диҳад. ҳамроз раҷабов ҳуҷум мекунад. саид мухтор расулов бошад, канор меравад. инҷо бубинед, ҳоло ҳарду паҳлавон миёни ҳам набардро қавитар мегардонанд, онҳо наздик мешаванд, дар фосилаи наздиктар. амроз раҷабов барои анҷом додани усули аввал ҳаракат дорад. саид мухтор расулов паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида фосиларо дуртар бурдааст. ҷо мардум аз ҳар канор мегӯянд гӯштин гиред. яке амроз раҷабов ва дигаре саид мухтор. як аксуламал баъд аз амри довар, аммо шоҳида қаландарова даст нишон дода буд ки истед. аксуламал аз ҷониби саид мухтор расулов буд. даст лаб бардошта бошад ин саид мухтор, чун ки бисёр хаста менамояд дар муқобили амроз раҷабов. сулолаи усто пирён бародарон ҳам фаридун ҳам комроншо нишастанд ва набарди шогирдро камар доштан барои саид мухтор расулов. амроз раҷабов қарор меравад. бубинед дар инҷо бисёр ҳолати хатарнок аст барои ҳарду паҳлавон. мактаби гӯштини камарбандӣ бояд барои амроз раҷабов ҳам ошно бошад. хуб, аз чӣ сабаб бошад ки амроз раҷабов аз ин васила бисёр ҳарос дорад. саид мухтор расулов ҳоло остин доштааст, остин рақибро томенаге дар инҷо аз ҷониби амроз раҷабов натиҷа намедиҳад ва душидо барои саид мухтор расулов нишон додан. дар табло як шидо аст барои амроз раҷабов. саид мухтор хаста менамояд, даст меқапад ҳар лаҳза, шояд дасти лад бардошта бошад ё дар муқобили чунин паҳлавононе ки қавӣ ҳастанд. ва аслан даст лад бардоштан барои кори паҳлавон бисёр ҳам мушкилӣ меорад. бисёр як дард дорад, як ранҷури бисёр ҳам зиёдро мебинем дар чеҳраи ин паҳлавони якта кабуд пӯшида. бубинед дубора тариқи даст чун замин ниҳод, фикр мекунам ҳаминҷо ҳам каме ҳолаш мушкилтар гардед. нафаси тоза мебарорад саид мухтор расулов. акнун бармегардад ба набард. оло амроз раҷабов бошад, гиребони ӯро қавӣ медорад. расулов бошад, дуртар фосила рафтааст. шоҳида қаландарова ин набардро назорат дорад ва ҳанӯз норавшан аст ки кор ба голдунскун мерасад ва ё пеш аз муҳлат яке аз ин паҳлавонон муваффақ мегардад. ҳанӯз ин норавшан аст, вале ду шидое ки саид мухтор расулов дорад, дар ҳолати як шидои дигар нишон додан, пас тарки майдон мекунад, бояд кор кунад, фаъол бошад. агар камфаъолӣ бошад, пас шидои сеюм тарки майдони саид мухтор расулов аст. ҳудуди 18 сония дигар боқӣ мондааст. аз ҳолати ногавор қарор дорад. пас шидои сеюмро хансоки маки ва амроз раҷабов ба набарди минбада меравад ва саид мухтор расулов бошад аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешавад. бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. пушираро ҳам мешиносем ва рақиби ҳамро медонем. ин ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам паҳлавонони номдор маҳсуб мешаванд. муҳаммад раҳим сарахонов паҳлавонест ки қаблан дар вазни 66 кило ва бубинед то 73-81 кило расидааст ва рақиби ӯ бошад яке аз паҳлавононе ки ин раҳматулло фарҳодов мебошад. яктаги кабуд ба бар кардааст. ҷоизадори яъне аниқтараш барандаи медали нуқраи ҷоми
آسیا در سال 2017 هم حاصل می شود. 2015 تا سال 2017 این مرحله از همه، یعنی موسم از همه دستاوردهای بلندی فرهاد رحمت‌الله را نشان میداد. سرخانов هم سال 2015 تا سال 2017 هر دو پهلوان یعنی در همون قلعه درخش قرار داشتند. هر دو پهلوانان اصلا سرخانов پهلوان است که برنده مدال طلای چمپیونات آسیا در سال 2015 هم حاصل می شود. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده ای که کبود پوشیده ای که سفید پوشیده ای که گوشتین دارد و رقیبی او باشد رحمت‌الله فرهادов از کلوب ورزشی وستن بارها برآمد کرد است در وزن تا 73 کیلو. قبلا در گوشتین جدا برآمد میکرد، حالا اکنون وزن کمی بلند رفته است وابسته به سن و سال و هر دو پهلوان اکنون سرخانov از وزن تا 66 کیلو در وزن تا 81 کیلو گوشتین میگیرد و رحمت‌الله فرهادov باشد از وزن تا 73 کیلو گزارش کرده است در وزن تا 81 کیلو. دو پهلوان قبلا با هم گوشتین گرفته ای که در سالهای 2015 هم در شمات رحمت‌الله طریق گریبان باقی کردن. اینجا برای این پهلوان یک تکه بود، شاید پیروزی هم می‌ورد، اما چون گریبان راست دوان آمد از این خاطر کمی حالت مرکب را ایجاد کرد برای سرخانov. محمد رحیم برادر این پهلوان یک تکه بود پوشیده رحمت‌الله فرهادov نیست گوشتین میگیرد. فرهادov سرخانov خیلی خوب حرکت کرد. ظریف نظریف اشاره میکند هر لحظه برای گوشتین گرفتن و توقف کردن پهلوانان. حرکت از هر دو جانب است. رحمت‌الله فرهادov حراس ندارد، با جانب رقیب حرکت میکند و در اینجا او چماتی که بسیار خطرناک بود. محمد رحیم سرخانov این عمل را انجام دادن شد ولی موفق نگردید. ظریف نظریف اشاره دارد که تیزتر رقابت ادامه یابد. از روی قد و قامت محمد رحیم سرخانov خیلی بلندتر میستد نسبت به رقیب و رحمت‌الله فرهادov باشد نواسته از قد پستر بسیار سر کتف اصول سیاه‌نگی را به کار بردنش از احتمال دور نیست. بسیار زحمت دارد. از این دو پهلوان کسی از جانب ظریف نظریف شیدو نگرفته است. باید قرار ظریف نظریف هم برای درباره فعال بودن و یا فعال نبودن یک از این پهلوانان در حالت نوازه رحمت‌الله فرهادov میخواهد که رقیب را زمین فشار آورد ولی موفق نمیگردد. نفران کناری انیقتر از مخلصان است. گوشه و کناری تالار برای محمد رحیم سرخانov مصلحت میدهند برای شکل درست گوشتین گرفتن بر مقابل چنین رقیب قدپست قوی. رحمت‌الله جهد دارد فرهادov رقیب را از مرکزی میدان میبرارد. شاید ظریف نظریف برای محمد رحیم سرخانov در حالت تکرار شیدوی اول را نشان دهد. حدود کمتر از یک جا سالهای 2015 تا سال 2017 هم هر دو پهلوان صدر نشین بودند در گوشتین جدا میان نوجوانان. حالا اکنون از سال 2015 6 سال سپری گردیده است. آنها با کلی روش و متدهای خود را تغییر دادن. میان بزرگسالان گوشتین گرفتن تماما دیگر است، اما میان پهلوانان نورس و نوجوان خیلی خوب است. اکثرا پهلوانان میان نورسان نوجوانان خوب گوشتین میگیرند. وقتی که به کمال میرسند در سن و سال
дар назар дорам аз 20 боло. аз чӣ бошад, чӣ сабаб бошад ки баъзан паҳлавонони мо дар миқёси ҷаҳон натиҷаҳошон камтар мешавад. ин ду паҳлавоне ки маҳз барои мисол ин ду паҳлавоне ки ҳоло гӯштин мегиранд дар давраҳои чоҳору якниҳои онҳо ду паҳлавоне ҳастанд ки солҳои 2015-2017 ҳарду дар ҷаҳони гӯштини навҷавонон хуб медурахшиданд, ҳам миёни кадетҳо, ҳам миёни навҷавонон. мухлисон аз кишвари ҳамсоя ҳузур доранд, аз ҷумҳурии ҳамҷавори ӯзбекистон, чун варзишгарон инҷо аз ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам ҳастанд. дар ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ба даст овардани ин ҷом дар вазнҳои муайяншуда мубориза мебаранд. аммо дар вазни то 81 кило ҳама паҳлавононе ки ба қисматҳои ниманиҳоӣ баромаданд намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. раҳматулло фарҳодов дар ки дасти чап ин паҳлавони ки манокабуд ҷаҳд дорад то муҳаммад раҳим сарахоновро шикаст диҳад. ҳарду мебароянд. бубинед ҳудуди 4 дақиқа гӯштин гирифтанд ва голдунско аст. табло 0-0 нишон медиҳад. ҳанӯз қарори Зариф Назрев дар бораи фаъол ё фаъол набудан бояд барояд. барои ин навбат акнун Зариф Назрев ба хулосае омад ки барои Муҳаммад Раҳим Сарахонов аввалин шидоро нишон диҳад барои камфаъолии ӯ. раҳматулло Фарҳодов аксуламал ва заре ана акнун ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида ин навбат Фарҳодов раҳматулло ин чемпиони ҷоизадори осиёи соли 2017 дар ин ҷо дастболо шуд ва Муҳаммад Раҳим Сарахонов имкон дорад ки барои ба даст овардани нишони биринҷӣ сараввал бояд дар рақобатҳои таҳсилобаш мубориза барад ва баъдан дар ҳолати пирӯз шудан барои нишони биринҷӣ талош кунад. ҳаёт
دوستان عزیز با ادامه رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو اینجا شادمان رضایف پهلوان پیراهن سفید پوشیده مبارزه میبرد در رقابت‌های تسلا بخش. بر مقابل رقیبش شریپوف، دو پهلوانی که در قسمت‌های چهار یگانه‌های از دست رقیبان مغلوب شدند و حالا امکان دارند برای راحت بهره به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 81 کیلو مبارزه برند. ولی پس خطا نخواهیم کرد باشیم. این مسابقات بین المللی جام پرزیدنت 2021 است که پیشکش شما میگردد. حالا حجم ها در حال از جانب پهلوان پیراهن کبود پوشیده خیلی امکانیت خوب. شریپوف، توجیبک پهلوان یک تک کبود پوشیده برای راحت به قسمتی برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 81 کیلو حرکت دارد، ولی رقیب عکس العمل را به کار برد. یک وزر به سود این پهلوان روس شادمان رضایف از سال 2017 تا سال 2019 هم در مقیاس آسیا خوب می درخشید. از نمایندگی میکرد جمهوری تاجیکستان را، مخصوصا در جام آسیا سال 2017 هم در جمهوری ازبکستان برنده جام آسیا میان ورزشکاران نوجوان محسوب میشد و سال 2019 هم در آسیا هم برآمد کرده بود، در مقام دوم قرار گرفته بود. این پهلوانی که یک تگ سفید به بر کرده است یا کیمانهای سفید دارد. مقابل او مبارزه میبرد شریپوف، توجیبک، شریپوف با انجام دادن اصول از جانب رقیب عکس العمل اجرا گردید. حالا با یک وزری از دست رقیب رو به شکست است. با این خاطر باید در اینجا شریپوف جهد کند که در اینجا جبران نماید وزری را، وگرنه برای مقصد رسیدن خیلی امکانیتش کم است. وقت میان این پهلوانان به پررگی میرسد. هم برای تغییر دادن حساب برای شریپوف یک وزر دیگر نزدیکتر حساب میکند. دوباره مرکز و همین طریق دو وزر به ایپان مبادر میگردد. اکثرا مخلصان اینجا اعتراض میکنند که این پرتاب وزری نبود. آخران مراتب شاید حالت تکرار رو هم ببینیم که چی بود. بله، رفری مرکز هم تقاضا میکند که این پرتافت رو دوباره پیشکش همگان گردانند که در اصل این پرتافت وزری بود یا نه. او چی ماته و ببینید در اینجا دو وضعی بسیار هم مرکب که طریق سر پهلوانان ما دفاع میکنند. این حالت ها بسیار خطرناک است. باید در گشتن جدا طریق سر دفاع نگردد، وگر نمیتواند که این حالت به یک عاقبت ناخوشی آورد که اینا باید کمیته تدارکات به نظر گیرد، مخصوصا میان رفران، مخصوصا کمیته تدارکاتی که این حالت ها را نظارت میبرند برای پهلوان، یعنی آگاه نمایند. در گشتن جدا طریق سر آمدن اکثرا با خنسا که مکی می رود و این در اصل خوب است به خاطر تو اینکه دیگر پهلوانان این عمل را اجرا نکنند. یعنی دفاع با سر این بسیار خطر است که اینجا چون میبینم شریپوف، توجیبک با همین وسیله میآید. خب اکنون این کار می شود وزر دوم و گشتن ادامه مییابد. حالا در اینجا شادمان رضایف حرکت میکند دوباره، ولی لازم است به کدام خاطر ما میگوییم که امروز لازم است که یک وزر دیگر نزدیک بود ولی تصدیق نگردید است از جانب رفری مرکز. هنوز رفر برای گشتن گرفتن امر نکرده است، امر میکند و اکنون ببینید رضای شادمان گشته یا برگشته رقیب را زمین می آورد.
ба кадом хотир аст ки мо гуфтем то ҳар чизе ки ҳаст дар асоси қоидаҳои гӯштини ҷудо бояд риоя гардад вагарна имрӯз агар дар ин мусобиқот ба вайрон кардани қоидаҳо онҳо даст мезананд фардо ҳатман одат мешавад ва фардо дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ин ҳолат хансокимак меорад ё ин ки бисёр хатар дорад. Аз ин хотир бояд ҳар чизе ки бошад ҳайати доварон дар ин ҷо ба хулосаи аниқ бароянд. ин дуюмин ин партофт бибинед дигар ҷои баҳс надорад ва 100% ипон аст. акнун Аризоев Шодмон барои ба даст овардани нишони биринҷӣ мубориза хоҳад бурд. Шарипов бошад дар мақоми панҷум дар вазни то 81 кило қарор гирифт. ҳайати мунтахаби Россия аслан ҳамун дастпарварони гӯштини ҷудои тоҷик ҳастанд. Алим Ахмедов, Шодмон Ризоевро маслиҳат медиҳад. аз он афсӯс мехӯранд ки барои нишони тилло мубориза набурд. яке аз варзишгарони маҳбуби кишвар дар риштаи вазнабардорӣ ё сангбардорӣ мегӯянд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад кардааст. хоб акнун дӯстони азиз инҷо Муҳаммадраҳим Сарахонов мебарояд бо сабаби лад бардоштан фикр мекунам Саид Мухтор Расулов ба набард намебарояд барои идомаи рақобатҳо. ҳамин тариқ Муҳаммад Расулов Сарахон Муҳаммадраҳимов Сарахон ба қисмати нишони биринҷиро хат пайдо мекунад бо беб набард. Сарахонов бо сабаби лад бардоштани Саид Мухтор Расулов набарди Саид Мухтор Расулов бо Ҳамроз Раҷабов буд ки дасти Саид Мухтор Расулов дар лад бардошта буд. маълум буд аз аввали навард маълум буд ки унҷо Саид Мухтор Расулов хуб яъне худро озод ҳис намекард ва ҳар лаҳза ранҷур дошт аз дасти лад бардоштааст. аз ҳамин хотир ба қисматҳои минбадан омад. акнун дӯстони азиз мо рақобатҳои ниманиҳоӣ давраи вазни 81 килоро пешкаши шумо мегардонем. инҷо Умар Расулов паҳлавони пироҳани сафедпӯшида бар муқобили Хусрав Аламов гӯштин мегиранд. агар аз рӯи таҷриба гирем таҷрибаи Хусрав Аламов аз мусобиқаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштини самбо гӯштини ҷудо нисбат ба Умар Расулов зиёдтар аст. вале офарин ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшида Умар Расулов аз субҳ хуб медурахшад. ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшида паҳлавонони қавиро шикаст дод. Мирзозода ам Каримзода Наврӯзро мағлуб кард ин Умар Расулов ва ҳамчунин Шодмон Ризоев паҳлавони қавӣ тоҷиктабори русро ҳам дар қисматҳои чаҳор якниҳоӣ шикаст дод. ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшида вале то куҷо дар муқобили рақиби ҷойзадораш Хусрав Аламов дар вазни то 81 кило гӯштин мегирад ҳанӯз норавшан аст. мо таваҷҷӯҳ мекунем ва аз набарди вазни то 81 кило шод хоҳем гашт. Хусрав Аламов афсӯс ки аз гӯштини ҷудо хеле дур рафта буд вақтҳои охир ба кор, вале бо вуҷуди ҳамин офарин ки ин паҳлавони яктаги кабуд пӯшида
дар вазни то 81 кило бо ҳамин қади пасттар нисбат ба рақибон ба ин қисмат омадааст. ба қисматҳои ниманиҳои ҳанӯз мо аз бурду бохти ин паҳлавонон сухан намегӯем, вале аз ҳунари асиле ки Хусрав Аламов дорад мо борҳо гуфтаем ки дар сулодаи Аламовҳо ин Алишер Аламов амаки Хусрав Аламов дар ҷоми ҷаҳони собиқадорони гӯштини ҷудо баромад кардааст. Сомон Аламов бародари хурдии Хусрав Аламов дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар мусобиқаҳои мухталиф баромад мекунад. ҳоло худи Хусрав Аламов дар гӯштини самбо дар Осиё хуб дурах шудааст. дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ гӯштин мегирифт. дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизадор аст. дар гӯштини ҷудо сари китф усулро ба кор бурд, вале муваффақ нагардид. Умар Расулов паҳлавони қадбаланд аст. як шудо барои Хусрав Аламов нишон доданд. набард идома дорад. Хусрав Аламов дасту чангори худро ба гиребони рақиб андохтааст ва самти ростро пеша гирифтааст. Умар Расулов бошад. ҳолати як шудои дигар нишон додан барои ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида дар ҳолати аҷнон надодани усул. пас ба хансокимакӣ ё бадарғаз майдон мешавад. дар ҳолати агар шудои сеюм аст, пас ин бохт аст. бояд Хусрав Аламов кор кунад. набард идома дорад. Аламов остини рақибро мустаҳкам доштааст. барои анҷом додани усул ҳаракат дорад. Умар Расулов бошад. як наздик ба вазаре барои паҳлавони пироҳани сафид пӯшида Умар Расулов. имконият буд. вақт сипарӣ мешавад. Хусрав хост ки дар ин ҷо усулеро анҷом диҳад. ҳолати надодани даст аз ҷониби Хусрав Аламов, вале иҷро намегардад. Умар Расулов ҷаҳд мекунад ки рақибро зери чангори худ дар ҳолати асайкомӣ қарор диҳад, вале рефери марказ тариқи даст нишон медиҳад ки онҳо бархезанд ва гӯштин аз росто шурӯъ гардад. таҷи ваза кор ба голноско расиданаш аст эҳтимолдор нест. сонияҳои ангушумор боқӣ мондааст. 2-1 ва голноско. акнун набарди Умар Расулов бо Хусрав Аламов дар вақти изофӣ, дар вақти иловагӣ идома меёбад. хастагии Аламов, аммо ҷаҳду кӯшиши ӯ барои имтиёзи аввал ба даст овардан, аммо худ мубталои усули худ мегардад. аксул амал Умар Расулов қувваи худро ба кор бурд ва ҳамин тариқ Аламов аз дасти рақиб мағлуб шуд. хуб, Аламов акнун имконият дорад барои ба даст овардани нишони биринҷӣ мубориза барад ва Умар Расулов бошад ба қисмати финалӣ баромад.
солеҳ яке аз паҳлавонон агар биёем хато намекунем дар риштаи вазнбардорӣ ҳоло рӯйнавор аст. борҳо моро истиқбол гирифтем. акнун яктак сафед ба бар кардааст ин паҳлавони тими варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, ин ҳамроз раҷабов ҳамроҳи ӯ мебарояд. дар муқобили ӯ паҳлавони яктакка буд пӯшида раҳматулло фарҳодов, паҳлавоне ки мо аз натиҷаҳои ин паҳлавон албатта болотар барои шумо маълумот додем. ӯ унвони қаҳрамони осиё дорад. миёни варзишгарони ё паҳлавонони то 21 сола осиёро бурида буд. соли 2017 дастболо шуда буд ва дар ҷоми осиё ҳамчунин муаллифи медали нуқра маҳсуб мешавад. амроз раҷабов қаҳрамони осиё аст. дар гӯштини самбо тоза қаҳрамони осиё ду паҳлавон, аниқтараш ду қаҳрамони осиё, яке дар гӯштини ҷудо ва дигаре дар гӯштини самбо. яке миёни паҳлавонони то 21 ва дигаре миёни паҳлавонони калонсол. акнун мебинем ки мактаби гӯштини ҷудо бар муқобили мактаби гӯштини самбо дар вазни то 81 кило чӣ гуна ҷараён хоҳад гирифт. ҳаракатҳои ҳамроз раҷабов лаҳзае буд. раҳматулло фарҳодов ҳоло остини дасти чапи ҳамрозро доштааст. ҳамроз барои рози худро нигоҳ доштанд. аллакай мақомашро иваз кард. раҳматулло ин вазаре аст. ҳолати асайкоми метавонист ки дар ин ҷо ҳамроз раҷабов нигоҳ дорад. ҳоло ҳамдастагони ҳамроз раҷабов аз ҷой бармехезанд, ба хотири ӯ каф мекӯбанд. як вазаре ки ӯро ба пеш мебарад. зариф назриев гӯштин гиред мегӯяд. фаридун устопиров ҳоло эътироз мекунад ки ин партов ваза ана акнун ҷоброн аст. бубинед инҷо офарин сари китф сеонаге барои паҳлавон раҳматулло фарҳодов инҷо даст боло гардонид. ӯ хеле хуб дурахшид. дар инҷо дурахшин паҳлавон сари китф хеле моҳирона буд. зариф назриев тақозоро дорад ки ин партовро дубора бубинад ки дар асл ипон буд ё на. аммо бисёр олӣ кор кард раҳматулло фарҳодов. партов аз ҷониби амроз раҷабов. ана ин партов буд сари китф. ин вазаре аст фикр мекунам. ё ҳолати топданид буд. хеле хуб буд. барҳол мунтазир мешавем. вазаре аниқ буд, аммо ҳолати ипон будан ҳоло тасдиқ нашудааст. расман бубинед сари китф бисёр олӣ кор кард инҷо раҳматулло фарҳодов ва самти дигар гузашт. бале тасдиқ мекунанд ва ипон богузорӣ мекунанд. офарин раҳматулло фарҳодов бори дигар исбот кард ки ӯ дар гӯштини ҷудо рақам 1 аст, яъне қаҳр. мӯъҷиза ҳамеша бо мост. фаридун устопиров як нафаси озод мебарорад. ҳанӯз ҳам нигарон аст аз набарди охирон.
و همین طریق چندین پهلوانان دیگر همینجا قرار دارند، پهلوانان مخصوصا ولایت سوخت برای نوار میشوند دوستان عزیز و ما منتظر نبردهای مقام های سیوم و قسمت فینالی وزن 81 کیلو خواهیم شد. ما رو همراه باشید دوستان عزیز.
бармегардем дӯстони азиз ба набарди паҳлавонон дар вазни то 81 кило. Арон кас ки ба гӯшти набард доварад, сари меҳтари зери гард доварад. Ин набард овардан ба гӯштин ин маънои паҳлавониро дорад, маънои ҷасорат дорад, маънои сурати баландро дорад. Ба ҳамин мисоле ки мо мебинем наборҳои ҷазоб аз партофтҳои ва паҳлавонони вазни то 81 кило. Кас аз дидани ин партофтҳо ҳаловат мебарад. буд ҳолатҳое ки тасодуфӣ, буд ҳолатҳое ки пешгӯӣ, вале гӯштин аст. бармегардем дӯстони азиз ба набарди паҳлавонони вазни то 81 кило. Аслан қисматҳои финалӣ ду набард баҳри ба даст овардани ду нишони биринҷӣ ва як рақобати дигар баҳри ба даст овардани нишони тиллои вазни то 81 кило. ҷоми президент 2021. амин паҳлавоне ки мебинем пироҳани сафед ба бар кардааст, ин Шодмон Ризоев аст. аз ӯ дуртарак қарор гирифтааст паҳлавоне ки яктаги кабуд ба бар кардааст. Амроз Раҷабов, Шодмон Ризоев давон ба назди татами меояд ва Амроз Раҷабов бошад дар паҳлӯи дигар бо пироҳани кабуд барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талошро шурӯъ хоҳанд кард. моро ҳамроҳ бошед ва аз ин дидори рақобатҳо ҳаловат баред. ҳоло оромона аст. рефер самти дигар гӯш ба каси дигар дорад. Сороб Раҳимов ба ҳайси рефери ин дидор баромадааст ва ҳаҷмӣ мегӯяд. Шодмон Ризоев Россия, Амроз Раҷабов Тоҷикистон. мубориза барои ба даст овардан аввалин нишони биринҷӣ вазни то 81 кило. шидои аввал Амроз Раҷабовро нишон дод Фарҳод. Сороб Раҳимов, Шодмон, дасти чапи Амроз Раҷабовро медорад ва ҳарду аз ҳам ҷудо мегарданд. ҳолати камарбастан бисёр ҳам ҳолати мушкил ва ҳолати бисёр хатарнок аст барои ҳарду паҳлавон. Шодмон ва бубинед инҷо кӯшиши ҳарду паҳлавон аст. Амроз Раҷабов лаҳзае аз рақиб дуртар меравад. барои ҳарду паҳлавон рефери марказ шидо нишон дод, аммо шумораи шидоҳои Амроз Раҷабов 2 аст ва аз рақиб 1 аст. шидои навбатӣ ва Ханс Окимаки. ҳамин тараф дӯстони азиз, Шодмон Ризоев пеш аз муҳлат бо гузашти қадар дуру дароз набуд, дар ин ҷо даст боло мешавад ва нишони биринҷи вазни 81 килоро ба гардан овизон хоҳад кард. пайваста вайрон гардидани қоидаҳо аз ҷониби Амроз Раҷабов ӯро аз майдон аз нишони биринҷӣ маҳрум сохт ва Шодмон Ризоев паҳлавони пироҳани сафедпӯшидаи рус дар ин дидор ба гирифтани нишони биринҷӣ насиб шуд. ин ҷуфти дуюми вазни то 81 кило барои ба даст овардани нишони биринҷӣ аст. ҳоло лаҳзае аз рақобатҳои онҳоро пешкаш мегардонанд ва баъдан рақобатҳояшон дар ин давра намоиш дода мешавад. Муҳаммадраҳим Сарахонов бо яктаги сафед бар муқобили Аламов. Хусрав Аламов бештари вақт амон усули сари китфро ба кор мебарад. қадди баланди Муҳаммадҷон расидааст. ҳоло ки ин ҷимати аз ҷониби
خسرو علامов. ببینید میون قد و قامت میون این پهلوانان فرقیت است، اما هنر نوروشن است. 4 دقیقه اساسی نشان میدهد که در این نبرد کی قوی است، یا علامов یا سرخانوف. سرخانوف پیش و پیش از پهلوی باشد، علامov سمت دیگری میدان را پیش کرده است. محمد رحیم سرخانوف یک تگ سفید، خسرو علامov با پیراهن کبود برای به دست آوردن نشان دومی برنجی وزن تا 81 کیلو رقابت را شروع میکنند. با حجمه رفری مرکز اولین حرکت از جانب خسرو علامov. محمد رحیم سرخانوف کمی روی خود را میپوشاند به خاطر که شاید لعب برداشته باشد. علامov نشان برنجی را با دست گرفتن برای هم بسیار مشکل است. محمد رحیم سرخانوف پهلوان است که تجربه دار است در گشتن جدو، مخصوصا همین نوی المپی را از خود کرده است. بیشتر یعنی اون تغییر گشتی نکرده است، در گشتن سامبو کم برآمد کرده است، اما خسرو علامov باشد در گشتن سامبو بارها در مقیاس آسیا و در مقیاس جهان گشتن گرفته است. چند لحظه که از هر دو جانب سروی داشتند و فکر میکنم رفر برای هر دو پهلوان شیدو نشان میده برای خوب کار نکردنشون و اولین شیدوها برای این جفت اکنون یک نشان از گوشتی نگرفتنی آنها است و به هر دو پهلوان آگاهی میکند که آنها باید مقابل یکدیگر گوشتنی خوب گیرند. علامov آنامین بسیار شیوه خوبی علامov است. شیوه خوبی علامov همین بود. پرتافت رو بار دیگر بیا ببینیم دوستان عزیز، در این پرتافت بود وزر یا نه. حالت تکرار. سهراب رحیمov کوشش دارد که این پرتافت رو از اکران بزرگ در مرکز میدان ببیند و هیچ بله اولین وزری رو نشان میدهد. محمد رحیم سرخانوف اکنون شتاب میکند برای جبران کردن، ولی این دومین وزری است که برای خسرو علامov اکنون علمهای درینه را خسرو میبرارد و همین طریق نشان برنجی را با پرتافت دو وزری امتیازی بهترین سزاوار میگردد و دومین نفر است که نشان برنجی وزن تا 81 کیلو رسوایی میشود. خسرو علامov. معلم سهراب شاقلوف کجا است؟ معلم یا مربی او که شاگرد را به این دوره ها تربیت کرده است که ما الان که درباره توقف گوشتن خسرو علامov با رو قید کردیم. اگر او پیوسته گوشتن گیرد من باوری دارم که نه موسم گوشتن گیری خسرو علامov رسیده است. با شادی تازان به نزد مخلصان میآید. این پهلوان نامدار خیلی خوب درخشید. آفرین، خیلی خوب درخشید. ببینید پیوسته این پهلوان نامدار کشور در گشتن سامبو می درخشید و این نوبت اکنون در گشتن در گشتن جدوی جهانی هم در مسابقات بین المللی برای به دست آوردن نشان برنجی خوب درخشید. فقط باقی مانده است نبرد جفت فینالی. عمر رسولوف بر مقابل رحمت الله فرهادوف بهر به دست آوردن نشان طلایی وزن تا 81 کیلو تلاش میکنند. معلم احمدوف پهلوی رحمت الله فرهادوف ایستاده است و حالا سراول پرتافت های وزن تا 81 کیلو مخصوصا خسرو علامov که از دست این پهلوانی قوی عمر رسولوف شکست خورده است نمایش میدهند. این دو پهلوان حالا من میگویم به کلام وسیله آمدن. خب عمر رسولوف ما درباره گفتیم که
мирзозода мансур аз дасти ин паҳлавон шикаст хӯрд. наврӯз каримзод аз дасти умар расулов мағлуб шуд. ҳамчунин шодмон ризоев паҳлавони рус аз дасти умар расулов мағлуб гашт ва ҳамчунин дар қисмати нима ниҳоӣ умар расулов хусрав аламовро мағлуб кард ва ба қисмати финалӣ баромад. раҳматулло фарҳодов бошад паҳлавони яктаги кабуде ки ҳоло мебарояд. раҳматулло фарҳодов дар дидори аввал амонуллоҳ азимовро мағлуб кард ва баъдан меҳробзодаро шикаст дод ва муҳаммад раҳим сарахонов низ аз дасти раҳматулло фарҳодов мағлуб шуда буд. дар қисмати нима ниҳоӣ раҳматулло фарҳодов яке аз паҳлавонони номдорро мағлуб кард. ин ҳам раҷабов буд ва ҳоло ба қисмати финалӣ бар муқобили умар расулов гӯштинро оғоз карданд дар вазни то 81 кило. яктаги сафед умар расулов аст, яктаги кабуд ба бар кардааст раҳматулло фарҳодов. умар расулов дурахши аввалинаш аст ки дар вазни то 81 кило дар гӯштини ҷудо ба ин мақомҳо наздик мешавад. дар вазни то 81 кило борҳо ҷумҳурии тоҷикистонро акмал муродов муаррифӣ мекунад аз ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон. раҳматулло фарҳодов дар замин кор карда мубинед, рақибро самти дигар ҳаво медиҳад ва ҳолати асайкуми қарор гирифтан инҷо умар раҳимов аз дасти ӯ мебарояд. расулов фарҳодов бошад нафаси тоза мебарорад ва дубора омода аст ки бо рақиб дарафтад. расулов дасти рости раҳматулло фарҳодовро доштааст. аксари муваффақияти раҳматулло фарҳодов ин аксуламалҳо аст. аз ин хотир умар расулов ин паҳлавони таҷрибадори рақибро мешиносад ва медонад ки бо ҳамон шева муқобили ӯ дастболо гаштан хеле кори мушкил аст. фарҳодов дасти ростиро ба рақиб намедиҳад. умар расулов гиребониро мустаҳкам доштааст. бубинед атрофи худ чарх мезанад. расулов кӯшиш дорад барои нишастан ва ҳамун шеваи раҳматулло фарҳодовро ба кор бурдан, шеваи рақибро сари китф. вале касе аз паҳлавонон ҳоло имтиёз ба даст наварданд. суроб раҳимов ин дидори паҳлавонони қисмати финалӣ вазни то 81 килоро ҳакамӣ дорад. як ҳуҷуми хатарнок аз ҷониби раҳматулло фарҳодов. умар расулов бошад ҷаҳд дорад то остин аз чанголи рақиб барканад. инҷо заҳмати бисёр олӣ буда аз ҷониби раҳматулло фарҳодов, вале қувва нарасид. шояд бо ҳамин васила фаъолин қаҳрамони осиёӣ гӯштини ҷудоро рефер ҳам ба инобат гирад. дар назар дорам раҳматулло фарҳодовро. расулов умар қади баландаш ҳоло раҳматулло фарҳодовро дар як ҳолати ноговор овардааст. гӯштини гирифтани фарҳодов акнун аввалин шидоро шояд барои орад. бале
як қадам қафотар аст раҳматулло фарҳодов нисбат ба рақиб умар расулов дубора ҷаҳд мекунад. аз ҳамон амалеро анҷом додан муваффақ намегардад. амали хубро анҷом додани аст. дар инҷо паҳлавон яктаги кабуд пӯшуда умар расулов худро қавӣ нигоҳ дошт дар маркази майдон. ин маҷмӯаи бузург холӣ аз мухлисон аст. бояд инҷо як вазаре ба суд ипон ҳато медиҳанд. ба суди паҳлавони яктаги сафедпӯшида умар расулов акнун даст боло мешавад ва ҳамин тариқ барандаи медали вазни то 81 кило, яъне барандаи медали тилло эътироф мегардад. дӯстони азиз, акнун инҷо ғолиб ва ҷоизадорони вазни то 81 килои ҷудои ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2021 низ маълум шуд. умар расулов дар вазни то 81 кило нишони тиллоро ба гардан овезон мекунад. фарҳодов раҳматулло дар мақоми дуюм, нишони нуқра ба гардан овезон кард. ва хусрав маъламов бо муҳаммадраҳим сарахонов ду паҳлавоне ки шодмон ризоев зарад мехоҳам, ду паҳлавоне ки дар мақомҳои сеюм қарор гирифтанд.
این لحظه جایزه‌داران و غالب وزن تا 81 کیلو رو ما چون میبینیم که نزد پایه افتخاری قرار میگیرند در وزن تا 81 کیلو. خسرو علموف در پهلوی شادمان رضایف در مقام سیوم قرار گرفتند. نشان نقره وزن تا 81 کیلو رو رحمت الله فرهادов به گردن اویزان خواهد کرد. حالا فرصت است. علموف با پهلوان روز با نشانه های برنجی سرفراز شدند. رحمت الله فرهادов با نشان نقره و دوستان عزیز همین طریق در وزن تا 81 کیلو نشان طلا را پهلوان تاجیک عمر رسولوف به گردن آویزان میکند. عمر رسولوف توانست که در وزن تا 81 کیلو رقیبان را شکست دهد و کسی به او برابر نشد و همین طریق یعنی قهرمان اعتراف گردد. حالا برای او همچنین مکافات پولی تقدیم می شود برای جای اول و همچنین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای او سرفراز خواهد شد. دوستان عزیز اکنون در انجام شرح قسمت فینالی روز دوم ما لحظه های جذاب از نبرد پهلوانان تا وزن 81 کیلو رو پیشکش شما میگردانیم و ما باشیم گزارش خیش رو در همین جا به انجام میرسونیم. این روز دومی مسابقات بین المللی جام پرزیدنت در سال 2021 بود که پیشکش شما گردید. خیر، شاد و پیروز و سربلند باشید.